Kuki Militantsingna State Force te attack Chatharakhre mi Leinadaba outpost Amasu Tumna Mei Thadoklamle pau asi ngasi nungthil phongkhiba pawnil khol pau se dagi lokhatchabane jiri police commando oc anil gi bulletproof gari da amade mai chakpa kanba changluba jiri fire service ki gari da nongmai maru kaya pankhre ngarang numidang jiri bam district ki tongan ba mapham ani da Kuki khulai Paibising State Force te attack Chatharakhre mi Leinadaba police outpost amasu Kuki khulai Paibising Tumna Mei Thadoklamle haire Thogdok asi ngarang numidang pung 10 minute 15 rom tarakpa duaida thokhibani haire Thogdok asi ki matang da pausi asina phangba pau gi matungin na ngarang numidang pung 9 minute ni fuga rom tarakpa duaida jiriba mamasung Tamenglong district ani gi lonaba gularathol thongwangma phaiton makhada leiba mi Leinadraba police checkpost Kuki khulai Paibising Mei Tharamle haiba pau ama lakpadage Jiribam district police amade Jiribam district police commando gi team sing mapham aduda sanction khe security forcing sangsilakpa ubadage Kuki khulai Paibising aduna phaiton singthaklomdage nongmai round kaya police tamna kapsilaktuna akanba mawongde attack Chatharakhibani haire maduda police ki maike dage su nongmai round khara khut handuna kapkhe thogdok aduda jiri police commando gi OC inspector mutum anil gi bulletproof gari gi windshield amade gari gi body da nongmai maru nipan lom pankhe thogdok aduda police ki maike da asok apandi yaukhide haire thogdok thokpham aduda security ki section thawrang laukhatkhre ngarang nongthil combined security force na chathagiba flag mass adu loikraba matung Kuki Militantsingna wakhong checkpost Mei Tharamkhe thogdok adu gi pau hek phangbadagi police ki team ama changsin duna yengselingai serakta Kuki Militantsingna nongmai round kaya kapsilakhibani amade Mei chakpagi pau phangbaga jiri gi fire service ki kangbuna mapham adu da changsilakpa matamda fire brigade ki gari dasu nongmai round kaya kapsilakhi haire Manipurda Ministry of Home Affairs na Central Armed Police Force Company Yankai Thamnabagi Mapham Lepthokhre pawasi ngasi nungthil phongkhiba kanglei paki Meira pau se dagi lokhatchabane chahi ama helaglaba Manipurda thogliba lan asi laksinabani haiduna center gi home ministry na state asida deploy tawriba Central Armed Police Force CAPF company yankai gi personnel sing thamnaba mapham lepthoktuna makhoi gi laifam sanaba lupa crore yankai ga taruk lakh taret lising marfu draga nipan subna nifuga taret changna semganaba thabak paikhat pa hokre CAPF company yankai gi personnel sing adu Ferzol Kamjong amasung Chandel district sing yaudana Imphal East Imphal West Thoubal Bisnupur Kaksing Tengnopal None Tamenglong Jiribam Churachandpur Ukhrul Senapati amasung Kangpokpi gi tongan ba mapham sing da thamgani haire CAPF ki personnel sing na laigada ba mapham sing adu de Imphal East District ki waina Gwaltabe Kaithel Manbi Outpost Chanung Leitanpokpi Sadhu Lampak Nungsum Awang Laikai amasung Dolai Thabe Tengnopal District ki waina Masi Police Station More PS ki makhada leiba ADC Complex amasung Saibomne Kaksang District ki waina Palel PS Campus Khongjang Phaisavi Village Sugnu Mamang Laikai gi Lobok Serau Ningthem Hiden amasung Serau Awang Laikai ne Thoubal District ki waina Nongpok Sengai PS Hairok Kangpokpi District ki waina Saikul PS Kangchu PS ki Bethel Kharambai Phai amasung Gamfi Gai ne None District ki waina Zaujang Tek amasung Rengpang Police Outpost ta laiga ne Bisnupur District ta CAPF ki company amamam Tangleng Chingya Lampak Uyumkhong Sericulture Farm Thumkhonglok Waroi BDF Outpost Laingang Tabi BDF Outpost amasung Torbung Area Development Ground da laiga ne Tamenglong District na Kaimay amasung Ol Kaifundai da laiga ne Jiribam District na Soto Bekra amasung Boro Bekra da laiga ne Senapati District ki waina Maram Khuno amasung Tafauda Company amamam laiga ne Churachandpur District ki waina Reserve Line District Headquarter Sangai Kot PS Singhat PS Bihang PS amasung Tuibong da laiga ne Imphal West District ki waina masing yamna Kaithel Manbi DAV Resort Kadangban Part 2 Kangsup Singkhong Phayeng Sing Laikai Kauktruk Senjam Sirang Khongjang Pokpi Kangla Tombe Santipur amasung Luwang Sagol amasung Phailen Khul gi mayong na vadalaiba Sengmai Turel Mapal da company amamam laiga ne Apunba company yankai gi laifam chapam singge infrastructure sing fabricated material sing na semgat ka ne company amamam da lupa crore mangaga lak mapan hen bagi changda company yankai gi apun ba lupa crore yankai ga taruk lak taret lising marfu draga nipan ga
सुपना निफुगा तरेत चंग सेमगतगदबने पनबा याबदे था असगी तांग तरागा तरेत होम मिनिस्टर अमित शाह ना सियर लौदुना न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा सिक्योरिटी रिव्यू मिफमदा मथौ तारबदे मणिपुरदा हेनबा सिक्योरिटी फोर्स थाजनगनी हाइखिबा लैख्रे अमरोमदा मणिपुर की मफम कयादा सेंट्रल फोर्सिंग थमजिलकपगी थवंगबो यानिंगदेबा फोंगदोक्तुना मियामना खोंगजंगसिंग चंगसिनबा लैरिबने सेंट्रल फोर्सिंग थंबा यारोय हाइना इरांग हौरख्रे पाउ असि ngasi nungthil फोंखिबा कंगला पाउ पाउसेदगी लखुटजबने चही अमा हेलगलबा लाल असिबु लोइसिनबगी मतंगदा होम मिनिस्ट्री ना स्टेट असिदा डिप्लॉय तौरिबा CAPF की कंपनी यांखै की पर्सनल थमनबा मफमसिंग लेप्थोरकपगा लोइनना तोंगान तोंगानबा मफम कयादा सेंट्रल फोर्सिंग असि थमनबा होनरकपगी मायोक्ता इरांग हौरख्रे कगवादसु CAPF की टीम अमा थमलगनी हाइबगी पाउ अमा फंगबदगे मफम अदुगी मैरा पाइबिसिंग इरांग हौरख्रे मतुंगदा सिंगजमै पुलिस की टीम अमा लाक्तुना मफम अदुगी मैरा पाइबिसिंग वारी सानरबा मतुंग इरांग अदु नेमथखे अमरोमदा DM यूनिवर्सिटी कैंपस दा सेंट्रल फोर्सिंग थंबा यारोय हाइना DMU की महिरोइसिंगना इरांग हौरख्रे खुल Ngakpa Arun bu Tamthina Hatlamba Yaningde Meira Paibising पाउ असि ngasi nungthil फोंखिबा कंगलै पाकी मैरा पाउसेदगी लौखटजबने था असigi तरागा मापन अमसुंग कुनगी लोनबा हिंगदा मसक खंगदबसिंगना तमथीना फुरगा हालंबा खांगाबोक मोइरांग पलीदगी खुल Ngakpa थोकसोम अरुणगी मिहात यानिंगदे मिहात असिदा चेनबसिंग अथुबा मतमदा लैंगांगना फागलगा लोगी ओइबा सैराक पीगदबनी हाइना ngasi खांगाबोक अपुनबा मैरा पाइबि लुपना खांगाबोक न्यू मार्केट सेट वाकत मिफम फमख्रे अरुण मिहात यानिंगदे मिहात पसिंग सैराक पियु हाइबना चिंगबा थाबा प्ले कार्ड कया पाइदुना चथकिबा वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबे ओल खांगाबोक अपुनबा मैरा पाइबि लुपकी सेक्रेटरी लाइस्रम मलेमगानबिना हाय खुल Ngakpa थोकसोम अरुणगी मिहात असि ममा ओइबिसिंगना यानिंगदे महाकी मिहात असि तुमिना लोइसनखिबा यारोय कनाना करी मरमगिदमक अरुणबु हाटखिबनो हाइबदु ममा ओइबिसिंगदा अथुबा मतमदा खंगल्लो मणिपुर लैंगांगना मिहात असिदा चेनबसिंग अथुबा मतमदा फारगा लोगी ओइबा सैराक पीगदबनी हाइखे पनबा याबदे अरुण मिहात का मरी लैनना सेमखिबा JSC नसु मणिपुर लैंगांगता नुमित हुमनिगी मतम थादुना मिहात असिदा चेनबसिंग फागनबा तक्सनखि हाइरे UGC नेट एग्जाम 2024 चटनारारोइ हाइना लाउथोखरे ओपोजिशन असु Hayeng Khongjang Changsingadouri पाउ असि ngasi nungthil फोंखिबा कंगलै पाकी मैरा पाउसेदगी लौखटजबने चटलिबा था असigi तरागा निपानदा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना लौदुना चथकिबा UGC NET एग्जामिनेशन दा लाना चथकिबगी ममी ताबा थेंगनबदगे सेंटर ना चटनारारोइ हाइना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना चटनारारोइ हाइना चेरोल अमा थोखरे लोइनने एग्जाम असगी मातांगदा थोकलिबा अरानबा थवोंग असिबु यानिंगदबा उत्पो ओइना ओपोजिशन पार्टी ना Hayeng लैवाकसिनबा थुंगबदा खोंगजंग चंगसिलगनी हाइना लाउथोखरे हाइरे एग्जामिनेशन असगी मातांगदा थिगनबा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI दा सिनख्रे एग्जाम असि सेंगना नियम चुमना अथुबा मतमदा अमुगना पांगथोंगनबा खंगलख्रे UGC की चेयरपर्सन M जगदेश कुमार ना हाइखिबदा लैवाक असगी तोंगान तोंगानबा सिटी चहुमगा तरागा तरेत पुन्ना कैंडिडेट लाख तरागा माथोय लिसिंग कुन माथोइना NET की एग्जाम असि थाखे हाइदिबा UGC NET एग्जाम असि इंडिया मचा कैंडिडेट सिंगना तोंगान तोंगानबा यूनिवर्सिटी अमदे कॉलेज सिंगदा असिस्टेंट प्रोफेसर अमदे जूनियर रिसर्च फेलोशिप फंगनबा चही अमदा जून अमदे दिसंबर थादा अनिरक खक्तमक पांगथोकपा चांगेंग अमने एग्जाम असिदा थोकलिबा थवोंग असिना मरम ओइरगा ओपोजिशन पार्टी ना Hayeng लैवाक सिनबा थुंगबदा यानिंगदबा उत्पा खोंगजंग चंगसिलगनी हाइना लाउथोखरे फिबम असिदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना ngasi एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अमदे हेल्थ मिनिस्टर JP नादा कौदुना मिफम अमा पांगथोकदौरे कांग्रेस की माइकैदगी पार्टी असगी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल ना इंडिया दा लैरिबा प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट सिंह इंचार्ज फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सिंह की मकोक सिंह ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC की जनरल सेक्रेटरी सिंह दा थाखिबा चेरोल अमदा पार्टी असिना मियामना फोंगदोकनरगलिबा एग्जाम असगी मवोंग अमदे मसिगी रिजल्ट असगी मातांगदा कंप्लेन कया अमा लाक्लिबा से मयेक सेंगना खंगनबा मतम ओइरे हाइखे